Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagunayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Phil mga Napoluan, ti aggaagaw. Dear Manong Nemi, idi na amok ni Reden Manong Nemi inkarik iti bagi nga isukit isuntulaeng ti lalaki nga ayatek. Nagkurso na damat kanyak Manong Nemi tagkaopisinaan kami. Kaputa, kadago pa mi nga babae nga mga opisina dito yung opisina mi siyak. The only single. Ken siyak ti kapintasan ken kaubingan. Kanyak met Manong Nemi kadagiti lalaki nga kaopisinaak ni Reden ti kagapuan. Kada ti kapuna, doapay Manong Nemi inaramid ko ti amin tapno ti kasta ket maalukoy ko ti riknana. Aging ka nga nagpropose kanyak Manong, I love you. Kunana. Saan kong nga pinarigat pa hindi Reden, gabot na talagang ipatpatek ko. I love you more. I love you more, Reden. Amok idin Manong Nemi nga daanan ti asawa, ken may nga anak. So ako na kanya kidi. Do you love me? Yes. Ore among sana ko nga nawaya. Ore man pa'y maminsa nga pulukit siyam kang agasawa. Ore adot asawam. Basta yatan ka. Reden, nagasaganak nga mangipaay ti anyaman nga kasapulam. Anyaman nga ragsak. No addaman pagkurkurangan ti asawam. Adda ka mang punpuno. Diyak pinakita ti asawam ng amok ubingak kaya napimpintasa. Diba? Baka na imimas ka pa. Kasanong ibagam nga imasak. Nasanak pa iba't nga naramanan. Parang kaak. Madlaw kong harde. Sayang. Naladaw ti panagamamuta, Vilma. Sa dinungamin tayan mo, dinawayaak. Sikaman ngamin. Apa nga dinak inururay. Apa nga di mo inuray ti aldaw nga panagsabat ti dalanta. Reden, I really love you. Nagyamanak. Iba't patik kaman. May ay. May ay nga na. Mabaling ka nga rakopen. Saan ko nga inuray pa'y Manong Nemi nga nagtunged, inarakop ko, itinakain irot. Will you? For what? Maawaw da giti bibig ko. Virgin pala da giti bibig ko. Will you? Yeah. Sana ka na paidam. No kali ka gumam ti bara da giti bibig ko, ken irot da giti arakop ko. Abales ti irot ti arakop mo, Vilma. I will. Dito'y ko Manong Nemi
nga nananaman dagiti na para nga agek agiti bibig di Reden manong. Datan nangurgyan ti illicit apirmi manunemi. Aging kang iti may nga aldaw manunemi da kami kini Reden tinaibaon sa Jaya, Cebu City para iti may nga alawas na conference. Nako, nagagasgasat ko na tinakam ko. Reden, may nga lawas. Kukwa ka. Mabukudan ka ti may nga lawas. Mas dawa kami ni. No, api nga si kakensyak ti pinilda. Makadlaw ta, siguro. Nalaing ni boss. Amuna no sinupilgan na. Ngumatenda rito seminar. Si kakensyak. Tapno makapagpapasta. Wow, Cebu City pa yan. Insa nga anak nga ron ti amin manong nami di kiti ka sa pulak para ti makalawas nga seminar sa Cebu City. Nakaragragsaka ka magsagsagana ka na kiti kamit ko. Oh, eto sakit di papanam iti mabayag. Bilma iha. Ano dun sama di kita rawatan? Sagsaganan? 1 week, auntie. Sa tino, di Cebu City. Siyak ti may isa nga naibaon at opisina may. Manu kayo nga mapan? Dua kami, auntie. Dua kayo nga mabay, siyempre. Lalaki di ka dua, auntie. Abay, kaya mo ti madanong mi sadyang kanduami, auntie. Sa bagay, ay misino na itang lalaki. Abi kasla nakaragragsak ka nga nakawadwada, nakaranran niya tirupam. Auntie, ti lalaki nga nararapahap ko, ngagbalin nga kukwa, ken mang tagikwa kanya. Iso ti katuwak, ni Reden. Kaya't mga sawan, adan relasyon nyo, itaday itang lalaki. Adan nubyo, tinipintas kakaanak. Adan nanti. Kahit kung tumat nga mama mo, siyempre. Yamamukto ka na kayo. Okay ka di matlang iso na? Okay na okay, hanti. Kahit itaday ito ka pa nagkuyog yung matandar di seminar at relasyon nyo. Baka hanga maliklikan nga, adda mapasamak ka na kayo. Talagang addanti. Gamot na ito yung tinuruuroy ko mapasamak. Kukuwak ni Reden iti may sa nga lawas. Nga lumabalin na kuma, kukuwak iti agnanayon. Ada ka din asawa ni Reden? Sige hindi. Ay tuloy ko lang tipa na mag-impake. Abi nga linikli ka masumbatan ti salutsud ko iha. Di mo kunain nga may saka kakabit. Andi, patpatag ko ni Reden. Ti salutsud ko ti sumbatan. Singkil ka din ni Reden. Adaanan ti asawa. What? Nagkirelasyon ka, tadaanan ti asawa. Anti, daytoy tinagsak ko. Gabot na ito tinagsak ko. Karabang nga mga ramid, ta isong harot ti pakaragsak. Di ba panunutan ka di pakaragsakam? Di mo amo panunutan ti pakasaktan ti sabali. Vilma iha, adda ka iti puder ko. Uri anti ti awag mo kanyak. Hindi pa ilang bilang ka nga pudno nga anak. Laglagi pem, saan ka pinadakkel nga baling nga dakas? Pinaradwar ka, nakastrek ka ti trabaho. Naadaan ka ti karelasyon, ngem may sakamat nga kabit. Auntie, please, di ko man pakibiyangan pa iti puso. Oh my God. Da ito'y tiragsak ko, auntie. Ragsak ko. Ragsak mo laeng. Ngem numaamuan ti sabali, pakasaktan. Ti babae, nga asawa ni Reden.
Amom deta. Ken, agnanahon ka di nga rodmat, nga matagikuwamp ni na din. May salang alawas yo. Ito na kuhan, awamanin. Tada doon ti panawan nga ipahin ng ti pamilya na siyempre. Kabit na kalaeng. Saan na kang asawa? Di kita itupay legal nga asawa. Basta itupay ti panawan nga itanda. Si kantukid din nga kabit lain. Auntie, please. Saan ta kumang pagdebat yan neto nga banag. Basta, dahito tinagsak ko. Kata, arami dagto ti amin. Maagaw ko laeng ni Riden. Anya? Oh my God, Vilma. Di adal kang maon sursurum. Kahit mo katitagtali na Ed nga kabit. Auntie, kahit kong agawan ni Riden, iti amin na pamuspusan. Diyos ko, silawan nyo kuman ti panunot ti kaanak ka. Saan ko ngayong kaskaso pa ni Auntie, nemi, ngemnoan niya di kiti imbagak, kit isua talaga ti rantak. Mga ramidak ti pamuspusan, tapno agbaling nga kukwak ni Riden. Tapno maagaw ko isuna. Ti aggaagaw ko nadaman sa nga bali. Basta. Oen manunemi husto ni Auntie nga awan ti sabali nga panunutek no saan ko nga pakaragsakan. Ti laing pakaragsakak. Awanin bibiyang ko kanagiti taddo mga tattao. Basta siyak. Noon yaman ti pakaragsakak karamidan. Damo nga aldaw manunemi di seminar. Agab-abay kami kiniriden. Very sweet kami. Ganito dumtengen tirabii manunemi. Naisipirit man ti kwarto di kiti lalaki. Ngem nangala kami. Hangabaling agbayad kami kiniriden. Ngem nangala kami ti bukod mi nga siled man. Nga isuken siya klay. Nga itiday di nga rabi manunemi kit isun tinak panangisagot kay ni Riden ti kinabirhen ko. Nariknak dagiti na irot nga rakop na. Nariknak dagiti na barang agek na. Naulit-ulit anang ko dagiti balikas na nga nangibaga kaniyak nga I love you. I love you, Vilma. I love you. I love you more, Riden. Kaspaset ti panagayat ko. Idad ko keng kati amin-amin. Agragsakta, kukwata, ti amin-amin na kanito. Sana ka nagbabawi manunimi nga nang isagot ka ni Reden ti kinabirhen ko. Ta isungarod tin karik nga lalaki nga umunaken ti agnanayon nga pangipaayak iti bagi ti amin-amin ko. Kaya dito'y ko manunimi nga nangeg ti imbaga kanyak ni Reden nga naimas ka, Vilma. Naimas ka. Ni misis ko. Really? Yeah. Ngem, isut adad na nga etem. Ay etan nakmen, mas ipatpatig mo? Dagiti aginam? Ganun ba? Mabalin. Apay nga di mo panawan ni dakit sik akin siyak tagdan na. Narigatan mo pasawag deta. Api ko mga narigat ko mapasamak do aramidem. Aramidak ti amin-amin apamuspusan rin. Tapno maagaw ka. Tapno mabukudan ka. Tapno si kaken siyak dagdan na kas agasawa. One week ba nung nemi? Nagmayaten. Siyempre, no seminar, no tirabii, mapangkambatag paspasyar, no makapasyar kami, agsubli kami ti hotel, tibukod mi nga kwarto, o kaya dito ikamtuman nga agpapas. Manong nemi, ada nang simiplot iti panunod ko. Siyempre, digiti mureng na, imbas nga labaak, ipang ko iti may mesa nga bag. Kastamid di mo rin ko.
May isa ka dagiti paborito nga underwear, panty. Manong nemi, ti ingkamil ko iti bag na. Ngayon dagiti mo rin. Pangrugyan, ti pagapaan danto nga asawa. Siyempre, numaduktalan ti asawa ng adda at nga kabit na. Agapa da. Nga pagtungpalan ng tunga agtalaw di asawa na. Kat nagtalaw di asawa na. Umayton kanyak ni Reden. Friday morning, manong nemi. Idi agriring ti cellphone na. Nakibiyangak. Hello? Hello? Api nga, sikat si mong ba't iti cellphone ti asawak? Sis. Ada ngamin ni Sir Reden iti CR. Diya ko mapakibiyangan ang baka emergency. Pakiuray lang yan ha. Sige, bye. Sabali pa ito ang strategy. Siyempre, agatap to Di asawa na. No asin no Api nga siyak ti simong bat. Api nagibiyangak ti cellphone ni Reden. Idi rumwari ni Reden manong naimi di CR. Nangik ko nagrin ti cellphone ko ito Nagibiyangam? Sinong batak? Sino't timawag? Misis mo ka no? Kat, ano tayo magam? Basta bye, kunak. Manong naming ni Reden iti timawag. Iti asawa na. Diyaman na mo, ngam saan ba't nga naka-speaker? Saan ko mang mangig, iti magdi asawa na. May isa ka na kita kakaduwak nga nag-seminar. Kaopisinak. Doon kami nga imay nag-seminar. O 6 kami amin nga kaopisinaan. May sa isuna, datay simong bat. Kaopisinak. Kwarto? No. Hanggang kwarto. Open na ito. Nangipanak na cellphone ko. Kinusilapak nga ron. Inungtan, no? Apeng nga nakibiyangan na. Sige, honey. Friday, Saturday. Okay. Saturday night siguro palubos niya po. No, hanggang nga matadailan ko. Adakto na balayan. I miss you too, siyempre. I love you. Kadagitangan lang kumanong nami kasla makaramutan manong nami ti puso. Abi kas diya mati imbaga mi ti asawang. Ha? I miss you kada I love you. Mangmangag ko. Ay sorry Abi ka minsan ka imadayo. Abi ka nagdangag ka. Gusto ka talaga ti patpatag mo? Gusto kami mismo? Siyempre, kamis ko at makalawas nga rin ng awanak sa dyan. Apa nga mamimiss ka pa lang nga natakmat. Vilma, saan ka ko mga agriri, no, kas taman ti panang tratara ko ti asawak. Siyempre, asawak suna. Agimon ka iti asawak? Masaksaktanak lang So ano mabalin, saan ko mangig, kanyaman na komunikasyon nyo, ti asawam. Kadapi nga mga nagdagnig ka, api nga may saan kang imadayo. No mabalin ka dyan kahit masaktan natin. Sige, dadi mo kahit masaktan, di saan? Parang sakti kahit ko. So nga no mabalin, saan ta palagaw awid sa Diluson? I-extend at makalawas pa yung nakadata dito Cebu. Samot nga rat nga mabalin. Agawid ta rin itong bigat. Palubos tiya po. At datan to sa dyan. Rabino bigat. Gunak manong nemi. Ta siyempre. Aeroplano ti pagluganan ni. Nalpas nga rodeta nga makalawas manong nemi. Kat siyempre, di nakaawid akong dito'y balay. Iti ay sidong ni auntie. Kumusta ti seminar?
Awarin ti sa pulak pa yan ti. No kasta, naisagot mo ti kinabirghan mo ito dahil nga rin. Napaglalasin ti silid ti lalaki kan babae. Nangupa kami iti bukod di nga silid kiniriden nanti. For how many days and for how many nights? Nagaragraksakan ti. Nagaragraksakan. Amom ka di anti. Mga aramid at ti pag-apaan na kita asawa. Na minsan nga nag-green ti cellphone na. Siya ti sumong bad. Ti asawa na ti tawag. Hanya? Ada pa impang ko nga pantik iti pagmurungan na. Kat siyempre ito no makasangpet sa di balay na din tumisis dat mong kagkalagitik muring na. Tapno labaan na makita ng tulad yung adirwell ti babae. Mauyong ka ka din, Vilma? Auntie, makapamuuyong kinita gayat tinapod no? Wensa, makapamauyong ti panagayat ko kiniriden. Kayat ko ngagbalin nga kukuak niriden. Agawak niriden. Ti aga-agaw. Ore man nawagan tak ti aga-agaw. Basta tinasken, ti pakaragsak, andi, ti pakaragsak. Manong nemi kabigatan na Domingo intong pelaw mga bigat iti panagsubli iti opisina. Tinawagag ni Riden. Hello, kumusta kan, sweetheart? Kumusta kay Drabi? Pinagustom siyempre ti asawam, di ba? Una, naminano kayo man. Ape salsaludsud, manunusong batam. Naimasak, misuna, di ba? Baka maminsan lang. Sa mong nasaludsudan pa namin ano. Basta ipak ti pa nakailiw na. Ken ti pa nakailiw kumit ken kwa na. Naimasak, misuna, di ba? Siguro? Anong siguro? Awan gayam. Awan tinaduktalan na hindi pagmurngam. Inrantang ninaramid di kasjay. Ano nga talaga ti panggap mo, ha, Vilma? Awan. Anong awan? Iti kalman, simong bat ka. At ang kabil mo nga underwear mo, iti andig iti muren ko. Namnamaim nga maduktalan ti asawak, di ba? Kana namin tila pasama. Nag-atap. Han, hamot lang kaya, matagat problema. Kasi anang at impambar mo? Baka dalang lukukan niya ko na. Katalaga matalinuko na. Diba? Uno linukom ta sawak. Sweetheart, kahit ko kung mangamin nga mabukudan ka eh. Sa anak to mabukudan. Ti asawak kita asawak tulata. Kabit ka lang. Sakit naman. Ng mga ramin at pamuspusan tapno agsina kayo. Kada kitang ibagbagam, Vilma. Baka no, datatagsina. Ada kayong panggap mo, mamagsina ka na kami, iti asawa. Itapay akat, isina kan. Tapno saan ka agbalagi. No, Roden. No, di mo ramid, hindi mangisina kanya. Sikati ragsak ko, sikati amin ko. Sang mo rin nga pagbagaday ta kanya. Hamo pang panggapan nga rod nga agawon nak manipod kang kuana. Di mo pang panggapan nga mamagsina ka na kami. Gapot sa sang kantong agbalagi. Laglagi ba dita? Uri ububing ka. Uri nami imas ka. Asawak at asawak tulat at asawak. Anong nemi iti opisina medyo imikay niridan kaniya? So nga, tinawagak iti may isang malam. Hello? Apay kasta ka? Apay liklikan na? Nakaparparada ka ngamin eh.
Diya kayat nga mga mo, hindi kiti ko pisinahan ta nga relasyon ta. Ano nga sa mo kayat? Amudan? Gabo di bagbagam? Siyempre, dapat tinapan nag-seminar. Kada mong mga kursunada ka. Na kayo imposible ng ibang maawad na pasamak ka data. Diya kahit nga tumanong dito iti asawak. Ngayon, sa mong mariklikan. Dumting to di gundaway. Nga dan tumangidanon iti asawam, nga da relasyon ta. And then, nukas pagarigan ta mapasamak nga agsina kayo iti asawam. Nukas pagarigan ta mapasamak nga agbaligi ak amangagaw ken ka manipod iti asawam. Saan ganito nga babawi, sweetheart? Kabot agbalinak to nga natungo ken ka. Ipaay ko amin nakasapulam. Agbalina ka natungo. Nunas ken nga subwang ka, no ang pakanen ka, nunas ken nga, basta ramidak ti amin. Saan to mapasamak nga maagaw na? Kaduan nyaman di pang panggapam, Vilma. Sa atin og sinata. Oh no. Diyak kaya ti mangigking kati sina. Da kayo nga gasawat ag sina nga si kagansit ag sina. Nung hasta nga rod. Isarding mo nga bagbagari kita. Nga bagbagam. Nga agawon na. Nga kayat mo magsina kami ti asawa. Sige. Basta itinakem ko. Basta iti panunod ko. Aramidig ti amin na pamuspusan. Tapno maagaw ka rin. Aging kaya manon nemi nga da nang isingasing kanya. Apay nga saan ko kano nga papapatay ti asawa na. Hunyag peso. Nalaka kanula itan ti presyo ti bihag. Ado kanula kiti mawawang hard killer. Adin tadda kanyak nga cellphone number manong. Tinawagan. Hello. Mr. Carlos. I'm Carlos. Carlos Denero. Nagpinastanagan mo? Carlos Denero? Ano ti bagam? Kaya sino ka? Kasano nga namang cellphone number ko? Nga naskan pa nga. Ibagak kang gano. Kasano? Basta, inawagan ka, gabuta ka sa pulang ka. Kahit mo ti kwarta? Nagsapsapulag ti kwarta. Iso nga ka sa pulang. At napapapatay ko ken ka. Okay. If the price is right, manubiyag ti tao, nga para ken ka, umanayin 25,000. Nagbasitin. Apay, manot ka ba ilam ngitad kanya? Saan nga di nga mapimpindas tumay ka dito balay? Dito tangag sarita. Nutoy. Ibagak kang kati address. Umay kaitan. Imay manong nemi katlangan at talaga ti kriminal. Huwag. Ure saan nang ibagang kriminal iso na. Hired killer. Ng tilangan naman. Hired killer. Oh. Carlos. Umay ka. Itilikod ti balay. Sadya tang agsalita. Agtuwaw ka. Ano kahit mong inumin? Saan ka mawaw iti danom? Ano nga ti pakawawam? Napindas ka, Vilma.
kwarta ti pagsasaritaan ta. Awan sa mali. Kaya nung kiduwag kas pagarikan ti pagustuhan na. Anak? Itakas tang ibagbagang pumanaw kan. Sayang di kwarta eh. Ngam kurso nata kami na eh. Napintas ka, uping kapay, nagkinis ti kutis mo, naglamuyot nga tan na ginibibig mo, nagpintas ti sukog ti barokong mo. Hoy, saan nakapagtrip-tripa na kasta? Han nakapag-imagine na kasta? Saan mo nga kukwa tayo ito eh? Hamong nga kukwa ti amin ko. At na may sa lalaki lang ti aking kukwa. Nga dahi tatirason no apig na ibang ka. Tap no matagikwak isuna. Ganun ba? Nabagak lang ti panagrupap ko ti pintas mo. Makasulisog ka. Makapamauyong ka. Sige. Nagpantasya ka. Imsa mo tumagunod. Kwarta ditad ko king ka. Mano? Times 2 ka rin yung bagam. What? 50,000 pesos? Sino? Ti papapatay mo? Ti asawa ti kabit ko. Ana? May isang lalaki karelasyon mo ang daanin ti asawa kahit mo papapatay ti asawa na. Uy, tapno mabalo, tapno ang darason, ngagbaling kukwak, nga may kasarnak. Nasimsimple, di ba? Okay. Sa dino ito pa kasarakak, hindi na itang babae, ang daladawan na. Dito tiladawan na. Napimpinas ba't ng musika? Gago! Hana? Napimpinasa ka o bubingak ng musika? Iso na deta. Ayawan sa bagay. Kahit nung aspagarikan ta, saan lang diya panangadap mo tibiyag na, di kayat mo. Ano rin man pa yung kidnapin, sa munto ramisen, sa munto papatayin, dakang ka. Adanak na. Adanak na. 5 years old. May salang. Kasa nung tupad anak na ngayon. Ba dito panunutat? Kada damat di amana. Kahit buntong harudmet, nga ibilang mo nga anak jay maulila iti na. Saan nga neta pati pagsalitaan ta? Awan to bibiyang kon. Nukas pagarikan ta asawa baki asawa king kawan no asawain na ka. Dejay mabalo. Nga asawa ti papatayag. Itukod na jobing. Nakasaganan itong harot nga ibilang mo nga ina. Uno ibilang mo nga anak. Nga awagan na kanubot ti mama, jobing. Nga sika nga mastermind ti panakatay ti inana. Mabaling ka di nga saan nga kita ti pagbagam? Agsal salud-sudak lang. Sika man pa lang ti hive killer nga naunton. Diba? Tituntuntunim lang no asinno, kensadino, no mano. Han? Okay. Ikang ganti pa una. 25,000 pesos. Ito yun. Wow. Sige. Kaya dito na mapapatay mo. Isuntot pa nang itid ko king ka. Ti udik. Alawag. Baka na yun naktupay. Nukaskasan lang. Awanin ta tupay nga salitahan. Babali mo ti pumanaw. Kahit madamag kong tulayangan nga natayan ti asawa ni Reden. Manungal daw nga aramidem? Duwangal daw. Siyempre, agsiima. Tige, oreta lungal daw. Basta agbalegi ka. Di ka nagpamirianda. Come on. Awan ti mangisa ka na't mirianda. Sige, nangkan. Okay. 25,000 times 2 ay isa lang nga bala. Kaharutin.
Iti sikigan ti balay nga nagnamanon na imi ti hired killer. Nakiktutak. Iti sa daan ni Auntie Isuna manon na imi. Abayad ni Auntie Sadyay. Nakunak tinagam ko. Simrek da iti unig. Taapi nga ta. Lukot tayo nga hired killer. Mabising nga ta. Baka injahayaan ni Auntie di meriendana. Manong, nagsima. Nagpeso. Nabanday ti kusina. Nagtempla ti Diyos. Nagtemplamit ti kape. Ti hard killer. Ne. Nadan samot pa nagkursunada ni Auntie kang kuwana. Ha, guwapo mo kami na ito ng hard killer. Wala nga, ububing isunang ni Auntie. Naging inayan da kayo masidigman. Ala, ibusang nga rin na ita, kape nga tinemplam. No, gumaganat ka. Okay lang, misis. Okay lang. No, kaya't mo, mangal dawak pa dito eh. Ngem, ipatuloy mo ka diti bilin, keng ka, ti kaanak ka. Misis, adon tinapapatay ko. Dahito ti pagtrabaho ha. Dahito ti biyag ko. Ti pumatay. Maadan ka lang iti kwarta. Para ti bukod mo kaparagsakan. Ngam di mo amo panunutin. Dadya mo ulila. Kada di patayam. Saan ko kanunungan tararamidan ti kaanakak? So nga, imbag ta na si putak, ti sasarak mo, ti papanyo itilikod ti balay, kad nangig ko aming nga nagtulagan niyo. Makonsensya ka, kumamay. Hang kumanga kang kanayong nga kinadakis ti agari, iti panunot ken kaon kanyo. Padasin nyo matapanunutin nga isaad ti biyagyo, dagiti maulila. Eh, dangar ti kayat mong aramin ti kita, misis. Samo kumatungtung palin, ti kanak ka. Advance nan. Nang tada ni 25,000 pesos. Kaya nung balagiak, another 25 pesos. Napatag ti kwarta kanyak. Kahit do'y pulong ka karagi di pulis. Nakatuturin ka nga mga bagati ka sa misis. Awan samat ti mga sakit kang ka dito eh. Baga sikat mo napatayat. Adalat na kang ka. Tanawaya ka. Adalat na kang ka. No agtalin na ed. Ti demonyo ti panunod mo. Magigasang-gasang na. Kahit ko lang sa ngagtultuloy ti kinadakis ti kanaka. Tadyak kanunungan ti aramid. Ti aramid na. Sige. Ika nga rin na ibusumatan ti kape. Sabi ko nga, tasan nga may kaditi panunot mo di kitin bagakeng ka. Saan mo ko ma, apanunutin ti bukod mo la apakaragsakan. Taamom, detaragsak mo, adda agur uray nga kasupadi na. Uray na ragsak ka ita, ngem pagdusaam to na ita, sadya impyerno, no saan man nga dito daga, iti pagdusaam. Sumaksak amin manunimi di kitang imbaga ni Auntie nga naiturong iti hired killer. Ngem simaksak met iti panunod ko.
Diya ko na nga apay nga di laing bukod mo apakaragsakan ti pampanunutem. Apay nga di mo amo apanunutem nga day tangaragsak mo kadagsagaba ti padam nga tao. Sang rubing maalilaw ti panunot ko iti day tang bagbagan nanti. Iso di makadayon kat makapanawan ti heart killer tinawagag iso na. Hello. Laglagi pa ditulag ta. No agbalay ka, sa lang nga another 25,000 titid ko king ka. Baka pagbalinak nga eksakto nga 100,000. Abay adot kwatam. Adot ornong ko. Ket nung kurang, adot alahas nga mabaling kong ilako. 100,000. Ti presyo ti biyag ti asawa ni Reden. Aramidem, dual daw uno talungal daw. Si maruno manunemi nga sinalangad nak ni Auntie. Vilma! Auntie? Makatoy. Tagsarita ta. Auntie. Talaga ka din agmauyong kan. Gapulayang tinalaos nga panagayat mo iti may nga lalaki. Minamauyong ti panagayat mo. Saan nga nasimbeng ta pusom? Saan nga simbeng ti panunot mo? Saan nga nadalus ti pusom? Rinoker. Auntie, dahito tiragsak ko. Dahita tiragsak mo. Nga ori no sa kabayan ti padam nga tao. Ano ko matibibiyang ko pa ti patak nga tao? Basta ti bukod ko makaragsakan. Taragsakan to nga ta. Alawan, agbalegi ka. Agbalin nga balo ni Reden. Ngem din nung nga tangamamuan. Nga sika, ti mastermind. Adon na giti naramid mo nga nagatapan na. Ti panangikabil mo, ti antirware mo, iti pagmuringan na. Ti panang sungbat mo, ti tawag, ti asawa na. Saan ka di nga sikamat ang nagkuna? Nga gabot ay bagbagam nga agawam ni Reden, nga mangmangig ni Reden, tapno agsina da. Hanggang to agsina ti asawag, no di kat sikakin siya tagsina, hanggang di nga kastat ko na. Auntie, saan nga to agbaliki? Kapotatakas ti pampanunutan. Santo pulos nga atiwan ti dakas ti kinaimbag. Dinto pulos agari ti kinadakas, no dikit ti kinaimbag agdi mangrimbaw ti amin. Anti saan kanina pakibiyangan pa ya. Basta nyaman ti pakayat ko, kanan nyaman ti pakaragsakan. Aramidek. Kalpasan ti duwa nga aldaw manunimi tinawagak ni Carlos, ti heart killer. Hello, Ana, resulta, kumusta? Kumusta? Awan dito'y, ti si Tarja. Ana? Awan dito'y ti asawa ni Reden. Pagkunang awan. Abi nga di mo tawagan ni Reden, tap numamuam. Sa dinungal ayan, asawa na. Tsaka mo. Baga tawagam ni Reden kat damagam no sa dinot na pananti asawa na. Tap mo samon to ibaga kaniyak, no sa dino. Tap no sa dyan nga mapanak. O sige nga. Sige, tatawagam ni Reden. Hello. Amom. Sika ko matawagan. Kaya nakauna ka. Tun Lunes. Trabaho to amin ni kiti inas ka nga trabaho. Kalpasan na.
Bakasyonan. Bakasyon ka? Pagbakasyonan. Inakdanunan ti asawak, iti probinsyada. Nagbinatay na ngamin eh. Sa dito nga probinsya. Imbaga na, iti eksaktong address. Kasapulak ti eksaktong address. Apay kasapulam, baka makaumayak tumet. Apay ko maumay ka. No mga lakad bakasyon mo, bakasyon ako man. Kasano? Umay ka tanunan sa dyan. Kaya, ag-check-in ako iti hotel, and then, tawagan ka, ibagak kang kano sa dinutayan ko, di umay ka. Alangan mo nga. Sa maysa, nagminatay gayam ni ti asawam. Ilang kayo makapagkaida. Saan ka di? Si, tawagan kang tulangan, no? Adakton sa dyan. Unang kuyog ta. Kuyog ta? Kwen. Na-file mo to tilib mo itong bigat. Kastan tumatiramidak. Isog yung bagamon. Ano ti bagak? Di kompleto ng address. Agkuyog tamot lagayam, apaitad ko pala kang kat address. Malong na may pinilit ko laeng. Aping agpilit ka. Tapno amok ti umayak. Aping umay ka, kitagkuyog tamat. Aping nga di mo kahit ngayon bagang amin. Aping ngamin kahit mga amuan. Aday po unam nga mapansa dyan. Ay. Wilma, amok ni di pa ilahin ka talagang adama di apang panggapim. Dadya lang panakibiyang mo ti cellphone ko. Dadya lang panangikabil mo ti underwear mo iti pag nagmur nga. Nga si kamadlat mismo ng mga bagbagang aramidam ti amin na pamuspusan tap numaagaw na. Si ka nga agkakaw. Api nga kahit mga mamuhan ang sapsapan sa dinot ti kompletong address nga ayan ti asawa. Tap no papapatay mo ti asawa. Awan dito ti panunod ko. Sige. No kahit nung nagkukuyog ka niya kung bigat. Agkuyog tanto. Sige. Nakalalis tumang agatak dito na. Reden na kunak tinakim kumano. Egin ka nga tinawagak manunemi ti hired killer. Hello, imbaga na ka din ti kompletong address? Di na kahit nga bagay. Anak? Hapay? Adan pa nagatap na. Agkuyog kam to nga mapansa di probinsya. Adalugan mo? Da. Sumurot kan to. Agang ka to lang tinikudan mo. Ganito makita mo, no sa dinot ay anti-address, no sa dinot ay anti-asawa na, sa dito nga ramidan. Kalawag. Sige. Ngayon mabaling agkita ta? Ana? Agkita ta? Taapay. Kaslam. Nailabak kang kay. Mauyong ka? Makapamauyong ka eh. Ori makita ka lang. Inspirasyon ko. Makita na to into no bigat. Itatikayat ko. So dino, umayak dita. At dani antid to'y. Taapay, no awan. Mayat ka? Tarantato ka. Di ka type. Kagot to yan. Imay ngagpeso manong nimi. Nga madangag sisiim ni anting. Anya talaga kasapol mo, ha? Unik, kahit mo nga nayunak ti indad cooking ka, 25,000? Kahit mo nga mga alat ti 100,000?
Kahit kung isublikan ka, di 25,000. Abi ka sublim. Manghire ka lang sa bali. Ana? Manghire ka di sa bali. Nagloko kan. Si kamang pala ti hire killer na kastoy. Talaga kriminala. Ngem. Adamat pasit ti panunot ko kan ti pusok na naimbag. Diakon kayat bay, tagbali ng kriminal. Ano taknakam mo? Ano tagapuno no, api ka papanunutin? Sino nagsilaw ti panunot mo? Di Apo Diyos. Hana? Si kamang pala ti hire killer nga da Diyos na? Loko ka. Api ko maon Diyos ko. Ibig-ibig mo ti Apo Diyos ka. Sud ka po nang no, makapatayak agpakawanak ba't no ko? Dito siguro ti panahon tapno. Gundawayak. Ngagbalbaliw akon. Tado. Sige, mutoy garo ti kwatan ta pumano kan. Nalak ti kwarta manon nemi sa pimanaw. Tarantaro na diyang hired killer. Saka nun ngagbalbaliw. Itilikodan nga doon napapatay na. Kago yun na. Tawagak na di ay nang tadkanyak kang kuwana. Tamangala kit sa bali. Masadeg ni Auntie Manunemi. Bilma. Auntie. Abi nga di mo tuladen na diyang hard killer. Apa yung iturok mo? Ngagtalinag kang katikinatakas. Tinapakla na kriminal. Maaramid na tagbalbaliw. Sika nga rod. Nga saan ka pa nga nagbaling ng kriminal? Numan pa'y nagbaling ka nga kirida. Awang ka di Apolos, tiruangan, ti panunot kang pusom, amang rugi ti panagbaliw. Ikatay mo ti madi kandakas nga adday ti panunot mo. Ikatay mo ti panagmauyong tapusom nga agayat iti saanen nga nawaya. Waya-wayaam ti panunot mo. Waya-wayaam ti pusom. Pukawan ti madi. Pukawan ti kinadakas. Kat pasubliam ti kinaimbag iti panunot ken ti pusom. Sakbay nga agbabawi ka kat saan mo ito nga may babawi pa iti amin. Di adal ka. Api nga di mo usaren ti sursuro. Ti utek mo. Napintas ka. Nga mapi nga para kang kakatkas lamay may sa laing ti lalaki dito lubong. Api di laing reden. Ti mabaling amang paragsak kang ka. Kaya naragsak ka di. No agbaligi ka mangagaw kang kuana. Itinigudan nga agbaling ka nga mastermind ti krimen. Hindi. Kadagiti balikas ko nga nasilawan ti panunot na dyan nga hired killer. Kabuta siyak tararamatin ni Apo Diyos. At nakanyak ni Apo Diyos kat kayat kumit nga ited kan ka. Tapno pukawa mo ti kinadakas kat agreira ti kinaimbag. Iti kaungam ti puso ken ti panunot mo. Siyak ti kinaimbag. Gabuta siyak tararamatin ti Diyos. Paksyatin mo ti Satanas iti puso ken panunot mo. Nakasimsimple. Dakas tararamidem iso nga saan mo nga ipatpatuloy. Saan ka ba't nga kastoy nga dati idi? Nasingpet ka, nasiyaat ka. Religyoso ka. Ngem gapo, iti nalabas apanagayat mo kiniriden
nga daytat ng sabidong iti panunot ken rignam. Sabi ko ma, tatuladem di hardkiler nga nasilawan ti panunot na. Datalaing, kadadalakan kan nga desisyon. No ipatuloy mo pa ilaing, di pa nagbalin mo nga gaagaw. Kabigatan na manong name imbes nga bakasyon, iti in-file ko. Ngam saan mano? Nakiktot. Vilma, ano na ito eh? Resignation. Ag-resign ka? Pabigla-bigla ka. Dinamag manong nimi ti adda ti HR. Kung nakamalan nagbakasyon ka nga duwa ka ni Reden, pinagkuyog kayo. Saan ka mga kuyog? Hindi umasadag ni Reden kanyak. Let's go. Saan ka sumurot ka? Tapay. Ngayon nagbakasyon ka, di ba? Nagpail ka tilib mo? Resignation. Hala. Tiyakon kayat Reden. Umadayuak tapno malipatan ka. Umadayuak tapno sang nagtultulo nagbalintang atakes. Sanga na siyat ti panagsamat ti dalanta. Sanga na siyat nga ayat ti binukalta. Ituloy mo ti mangipatag iti asawang. Ken ti anak mo. Ken ti agbalintong anak mo. Sabi ko matasang kanton nga mga alaala ti kas kanyak. Ngagpanggap nga mga agaw ken ka. Manipod iti pamilyam. Ano kita nga ibagbagam? Yung ibagmanta na silawan ti panunot mo. Kinapod no na, mamamiris ko ti amin. Kinapod no na, no, talagang grabe, ti panagbalin mo nga gagaw. Talagang isina ka. Sige natin. Thank you. Kadigiti aldaw nga, naragsaktan. Thank you, met. Dati na minsan katimbatek na. Sayang, tasan kan nga nawaya. Nga malipatan ka to, Reden. Dumteng to sa bali nga Reden, tibiyak ko. Reden. Nga nawaya. Reden. Nga nagkasakana amang ipatig ken mga asawa kanya. Kasta ulit tinagsak ni Auntie manunemi idimbagak nga nag-resign akon ket mapanag ti sabali nga lugar. Simurot mat iso na manunemi abagiso nga adda mangupa iti balay nga panawam mi. Napang kami ti lugar manunemi nga kaduan metlaeng nga kabagyan mi. Sana ka narigata nga nagsapol ti trabaho. Nakasapol akmat lang trabaho kalbasan ti dandani mesa nga bulan. Iti opisina manunemi nakiktutak. Iti umasadag ti mesa nga lalaki nga empleyado. Hi, welcome. Isyak ni Reden. Habay nakiktot ka. Nga nakangig tinagang ko nga. Reden, ang mamati? Dito yun, dito tayo ID ko. Ando pa lisensya. Kinita. Single? I'm still single. Sika. Patpadatang single. Baglagi din. Nasimarag kayo din natin yung opisina. Ang mga tinasikat at parparing tinagtaginap ko.
corny. Corny nga pa nagdiga. Amo ko na sumaruno ang ibagam. Si kanto ti kaduhak ngagmerienda. Si kanto ti kaduhak ngaglunch. Sa nagtuawisan ni dinner date, di ba? Apa amom? Gamot amok noon niya trantam. Marikik nam ka, di mo ti marikik na. Nga niya. Love at first sight. Siguro, tetalangin nagan mo, kaya talaga na yung labak kan. Saan kong inlibak kini Reden the second manunemi, di may panggap kada kami kini Reden the first. Oh my God. Nagbaling kagaya mga crazy. Wen, italang amok. Kami na mauyong gayam, tanyaman na sobra pa na kayat. Imagine, takayat ko pa yung agawan, amis mo. Namiris ko itan. Sorry, Reden. No, saan mga sika, iti makauna. No sika, no adda sa baling nga Reden nga nakauna. Okay lang. Tinapatig, kat sika, ken siya. Tinapatig, kat data, tinaikari. Kasta nga rod tinapasamak manunimi kat nakaragragsakak na nasa pulak tususto nga lalaki para kanya. Nakastama tiragsak ni auntie manunimi tanaragsakak nga awan ti masaktak, mapaspasaktak. Uno awan tinakasagana ng agsagaba gabi tiragsak ko. Naragsakak nga awan ti madalapos ko nga sa bali nga rikna. Manong nami kinadawat ko nga sabi ko ma, ta si papakawanin ti Diyos kaniyak. Sigurado dahi ta ako na ni auntie, gabota, inaccept natin nakpanagbalbaliw. Kat insagutan nakmatlaeng ito talaga, nga lalaki ang mangipatag kanyak itinapudno. Akasumat ti pa nangipatag ko keng kuha na tinapudno. Kuna ni auntie manong nami, saan na maliklikan ti panagbalin nga dakes ti may isang tao, unag basol. Ngayon ti importante, ti panagbalbaliw. Nga dinantun ulitan pa, ti bidtot, uno basol nga naramidan. Dahito nga ron, ti pagkasalitak, manong kadagyaman naglaunay, iti anus mo ng ornos, kalbasang nakinsan keng ka, ti tatalya na through your messenger. Thank you talagang mo nga nang ibasa. At sabi ko man, tadamat ni batik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak ka nagpuya. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Vilma, ti aggaagaw, ngayam sanitan. Thank you man kang ka, Vilma, tingin ka pa naging buray dati pagkasalitaan.